waishilizi watukufu wa he radio Nukta FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa he shabakatil interneti ya Tosa, na salamu hoju ya hanyi mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni hunu garimnikaoni zi habari zatu za Komoro za usiku wa leo inu tarehi mengomili na ndadaru ya mwezi wa Juin mahazihuzili wa 20 numwija la plateforme ma 22 enfant, la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance Comore vous présente. Ye maandamano harmainti ya hatu katsunikiwa namna ya ruhusa ya ujua ya fanyishihi yabo izozi kabaya zidiro ikao ngazisi hao hontingoni mwezi ya zamani zatendelewa yakatendelewa ni Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Mana hindini ze serikali za dunga vanu zitokubali uruhusu maandamano ya usalama harma emiji yaezi ya hemasiwa ya Komoro. Sababu deyezi ya Sambi ya janae mashaka maziro yao ya unafasia na demokrasi hata na lelo imaraia wa Komoro walona imishipa ya hao ne madai ya hao watsojua uji tahopareni wajiamma ikao izozonti pia ngazi bungao ya demokrasi ya anzishi harma sharia shahinti ya hatu sharia shahinti ya hatu shiruhusu shinika thamani au nafasia wa Komoro ujua ya jitamke karamba ni sharia mshinjisha nchi hatu shinika nafasi iraia Komoro ya jua ya jitamke harmanzia za unafasia naye ngasina takriban mahakume na miraru hata na lelo wa Komori kwa tujua ujitamka mizozi anjishiha harma sharia mshinji ya ukaya imaraia wa Komori ngwa une nafasi ya ujitamka ya ujiamwa azabari hindi ezi ya zamani yakatendelewa ni Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ho wasta wa ho waziri wa hizi habari za ndani wakawatendelewa ni Ahmed Hassan El Barwani ya jana yakayachana ye Nukta ambao karatasi la mzungulio ya ladhimuli stehilo ne daula la kauzia au nafasia wa henti hatu Mkomori atijue hajitamka Mkomori katsubuliwa ya jitamka izo jana wakauruma yezi ya Sambi Ahmed Hassan El Barwani kajaka ya ishele yao mwiso kabanunga ngalizi yawe maraia wa Komori watijitamke hahamba tindizo osonma izo Sambi akaanza sha hakaudi wazauka Sambi kana uruma ezila hata illa malani haya hata malakal muluku izo Ahmed Hassan El Barwani haka alatishiwa nombabani yao kajaka ushindo tanabahi ya ukaya wanu Sambi kana kaukabanu malakal muluku hakauona ezinongoza ka harmensa embwa ya haiban zodi zo Ahmed Hassan El Barwani yakauona ya uka ngam chongono karatasi la mzungulio note circulaire iziye maraia wa Komori watijitamke wamba no wakati kawo Sambi hakaharari ya sharia nandabo ikililu ya tulandani yakayavotewa mezi sita ya kamili mkama ikililu ya rengo atwandani ikililu akarengo atwandani muda wa mezi sita ya kamili ni Sambi kajaruhusu
ikililu ya jua yanikiwa ze dhamana za daula na bala havutewa ze sharia za hensi zikanti kayangela demo ikililu yake raisi wa daula sambi hadungu hakayabo hamtandani ikililu hata kawaja kanzi alobira parce que imana ndini imaraya watu subuti udubao pareni Lukaya Ahmed Hassan El-Barwan hakahatia mhono noti circulaire ya uziye maraya ya urarie sharia haka sharia shahensi shika urariwa usiku ni Ahmed Hassan El-Barwan wakomori kwa jaka wona masulaha ni karatasi ya Ahmed Hassan El-Barwan wakomori wakana mashitaka na madai mengi wakauya lazima ya sahe usoni mwa ye serikali ya rais Sambi kwa jajua wajitamka kwa jaka wajua wajitamka ameseye wanu walio Ulaya ya Faransa ni lelo wanu rambao ni daula za haki za mafiti kwa jaka hunu wakati Sambi akauruma wakaka jaka interneti shalelo wajojo hufanywa zinu ambi walelo wambe zinu izo kajasi jua sisi rikabanu sina yezio ya Sambi zinu lizambao zinu lizienshi zoni yinyi kamjazienshi nyinyi majamata wala lelo be ye Facebook na interneti jalelo hakanyi mkautawala lelo si serikali tawala ranzi hale rikabanu rikaurongowa harmeti inu shakarjakana wa nafasi ya lilo lelo sisi rika ya vanu rikari tawala hamado watawala lelo rikari tawala ukarika na unafasia wa sharia en tant que journaliste wakati wa hezio ya Sambi shakari jakana wa unafasia lilo lelo wa usubuti lelo yambie asali yezitohenda jana kartato karsubuti yambia Sambi ezatukahenda yode difference ya Sambi na asali sisi kama journalist vanu karijakane nafasi wakati wa Sambi ya ujitamka heda rajajitamka lelo dora hunda demokrasi ya kweli ya himiliwa ni rais asali ya ruhusu sonti pia rambao wambao lelo kai sharia ngashirarilwao bakabati unafasia wa ujitamka zinuzanda ranzilo wakati Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya kauruma Ahmed Hassan El-Barwan ya haja ya rarie sharia ya rarie zenzia zonti pia za unafasia harmenti karatasi ngo yao yakayaita mhono yakauzia ya mkomori ya tijitamke donc lelo wanduna wasijitange lelo wanduna wasijitange narambe narijuhe rishemeze ranze sharia yisho shibadiliwa sharia yisho na shibadiliwa sharia shoka lelo ya mkomori katina nafasi ya udubo pareni ya sahe madaya ya unau harmenti eyabonga swanada muhindi eyabonga siwanada muhindi wa Komori yabonga sizinyama ni tofauti banu sizinyama sisi wanadamu umma si wanadamu sizinyama she tofauti hatu nezinyama de akli dabo Mwenyezi Mungu yariba hikma yariba akli yode tofauti hatu da sina zinyama da sina zembuzi na magonzi na zembe donc hizo nambao ya wakati uja mbati tange lelo mndu ya titange hoka azali lelo haja ngwabukaya ekangwanzo kufanya maandamano ya usalama nganzo wanzishie serikali kubali ukaya wedo dhamana wa maandamano yao eheni consequence negative ijo ujiri harme maandamano yao yamba hindu ijo kaimenye dhamana ndawe nganzo wende watemhono gendarmerie osolme serikali yoka ngawe dhamana osolme maandamano ya organizewa ndubo pare mana hindi ni lelo ye opposition hauze societe civile zihutajiao zijitamke ha maandamano
zito subuti wa juhama dhamana wa ili hawararu waanzishe serikali uenda wabasisi do madhamana wa maandamano yao ngari dubao pareni ngarangu hao ranzi ikoni hata misamihuli rende hemindu rijitamke wanduwari wone karina umenya hindu neheni hindu shijo umenyeha sido madhamana imbanugo iyo nyangu serikali ya azalika ijazia manifestation yamba ukaya ngabo sharia chashinu shanzishi haranzu wakati wa sambi kashijabadiliwa shamba ukaheni mrujo kautsaharuhusa ya udubaho pareni yafanye maandamano kesa suwa parti politique au organisation ya société civile shangela dimu wanduanzishe serikali yende yakubali au iharaye nabo serikali katina haki ya ukaya haraye serikali katina haki ya ukaya haraye she serikali ya azali lelo itia tashdid condition ya uka sisi ngarjo kubali rimbulieni mfanye maandamano yao sha ngaranzo wandu waili hawararu wajiwate mkono bana uka haini ajalijo kaijiri harumwe maandamano yao imadhamanadas ikabonde bamenywa magari maili mararu idhamana liasinye andani hamabo zenongozi jokazi na de hanyangu harumale suala hilo lakini sisi hatanaba ngarona ukayabwe demokrasi itiwapengwa kabo pengwa la demokrasi la rarilo yabo ranzi wakati wa Ahmed Hassan el-Barwan hata na lelo ensi ye demokrasi ngemenyi wao kabati mrujo bakaya ngabo diktaturi hunu kabati diktaturi haka harmazen si warumi ya diktaturi imruwa uheya harma radio ya meukaya ensi nunge rumi ya diktaturi wakati jwahia si harma radio ya rongole yao hawe televizio ya rongole yao hacho jorengwa harma radio ya rongole yao hawe televizio ya rongole yao huvumbwa kalma la diktaturi harmansi rumi ya diktaturi sisi shabakati l'internet ngarambao ya kaya uambao kangabo diktaturi harmensi singarambao kaya ngabo demokrasi ya kweli shairarilwa ni sharia shirarilwa haupande ni Ahmed Hassan el-Barwan mana hindi ni boranzori rumie demokrasi ya kweli risotowa ye noti circulaire ya Ahmed Hassan el-Barwan rado ukaya kweli wanziho mana haini ntifu wanzishie serikali haini wandu harmansi haini ntifu harmazen tizon tipia wanzu afanye maandamano watu wanzishe serikali. Il faut faire la différence entre manifestation et soulèvement populaire parce que manifestation c'est toute une organisation, c'est toute une organisation d'une partie politique ou bien d'une organisation civile. Mais il faut faire la différence entre un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire, c'est spontané, c'est spontané. C'est pas organisé. Une manifestation pacifique ou violente, c'est organisé. C'est organisé. Normalement, c'est organisé. Mais quand tu parles d'une incitation, d'une déstabilisation, d'un soulèvement populaire, c'est pas organisé. C'est pas organisé. Jamais organisé un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire, c'est spontané. C'est spontané. Donc, hausa harike wawe. Manifestation ya hudum lao. Ya hudum lao ya fanshihe. Ya hudum lao ni parti politique. Watahewa dube hoparen. Yo hudum lao ni syndika. Yo hudum lao ni société civile. Iliwa dube hoparen na hizo zoka harmaruhusa. She serikali kwa daparo jo haraya. E serikali ya hatu nge haraya uitia condition.
zisirikali za hatu ngazitia aux conditions. Mais quand tu parles d'un soulèvement populaire, un soulèvement populaire est spontané. Wadungo ujuha harma ye printa arabu. Nesse soulèvement populaire ils affanchi harma printa arabu pia. Ils sont déjà organisés. C'était spontané. Et maraïa wa jijusa womtipia Bouteflika wa kautolo Algérie. C'est les Algériens wasodu ba opareni waransi zenziza waba ngwendo zabo ukanga wemndumdu az kuparalyze ngauna mahaminji karsi tayari uke kandida hamara ya saya. C'est et population il dit manifester yamba Bouteflika raisi wa hensi ya Algérie ngwendo zahe ezajiri Egypte Husni Mubarak et wa Misiri wa Tsoduba opareni Goudzima Gwanzima yo c'est Gwanzima un soulèvement populaire yo Gwanzima c'est spontané. Wajuha wamba non goroho Husni Mubarak. Ben Ali en Tunisie c'est spontané. Yemaraia wajijusa wamba uka Ben Ali ngwendo zao. Ils ont des soulèvements populaires zafanyishia ces derniers temps haruma wa ulimengu wa Kiarabu. Hizo ndizo sisi ambao kaya ekamrungena manifestation ya revendikeo ya daiyo yafanya madai yo different na ujusa wananchi watoweyezi wananchi wa Komori wontipia ngwajua uke maisha ya lokomori ngao maziro kablia ya Kenneth kablia ya eshe jundusha ya Kenneth wa Komori waishio harma maisha maziro kablia ya he COVID wa Komori ngwajua ukangwa ishio harma maisha maziro kablia ya he kodo ya Ukraine wa Komori ngwajua ukangwa ishio maisha maziro sha yinkodo ya Ukraine ijaitia nanana ijaita ganda harwe maisha maziro ya huwa Komori maisha kajaka ya panda ya shangaza ya dunia wakati wa Kenneth remano upepo hunu sisi ndo nakaukoza kablia rikozao hata nabaha maisha ya jabadili harwe dunia hata sababu de geri ya Ukraine inuire me dunia kamili wa Komori ngwazijuao wa Komori kwa sima laba abaha dunia irendi hamji mzima wanazuoni watukufu wa hatu walio haruma za university mbali na mbali wamanga wa hatu wa hii diaspora ya baraka wa songezawe malaho ya hatu ya yenshi kagarjuhangali ya haruma mafungu mengomitsanu haruma jana ya hema laho ya shingazija unungazija kawe malaho yao haruma mafungu mengomitsanu haruma jana katsujo ukaza nungu ya kilo ya mahelebo ziho batina uka telefoni hii monogramu hauri ya au western izongari jua onro ya ukaya malaho menji vanu ya lohu ngazija ika ngaenshio hata sababu do diaspora ya baraka ya hatu wao ngwajuawe zajiri bawa uka ezarihunra hunu ziwa hunru iho ezarihunra hunu ziwa hunru iho ikawa kaudorerea 100 euro haini mwezi abahangwa jourerea 50 euro wudo uziro wa maisha waremaye dunia waremaye Ulaya ya wudo bahanu rakaurejeison tipia de Ulaya ya baraka ya hatu de diaspora ya baraka ya hatu ya bonsuvu wa wangu walobwari yaboka elimbulo Ulaya nswaba diaspora ya baraka ngamjua ukati repete ngamambuka de diaspora ya baraka sifanya distinction ya huwa Komori wa nchi Ulaya wa Komori wa nchi Ulaya
wonsi pia woti diaspora ya baraka ngabo diaspora ya baraka bimana wawakomori wanshi Ulaya watundawe malaho ya hao nuanduhuze nuenda uno huja no rawa no tuma nubalano huja ngabo marura na vinyomanga dawanura bao dese daula za haki za mafiti zilo munziani haini mfumbili hakawalenge ngo unandongozo fanya kwa jato chihunda haini mfumbili wenda wetsanganya nawe le malele mama walanga rambao marura na vinyomanga di ani daula za haki za mafiti waunda izolizo nambao kaya diaspora ya baraka ya hatu ngiyo Ulaya ngeijao notsimba yumao tena ngwajo wenji umahaunu ngwajo wenji thumma ngwajo wenji rahane namna wako huja izonga rijua usonti pia chatongeza watoka uja wenji unuma ishatongeza watoka uja wenji unuma ngarijua ishatongeza mahamili ya kamili wakawatwa ndani ze shughuli za hatu za kazazia za tukofanyishiha le bundo la hatu ikawa winji wa halo mafumbu mengo minane haruma jana ya hele bundo lilo komori hunu yode diaspora ya baraka ya hatu yabo umahaunu gajoka uona duja la huwa na wakomori wajoka uwasili haruma itsafarini wajoka urirwalia baraka wajoka urirwalia mihima haukaye mihima ile mawe dunia abaha ye Faransa ngwa umenguni mwe zinti zilio harumaze tabu zihundrawo wakomori walio iho wazeshi enge sisi rilio hunu na rijokaze ndongonga sijoka nziro maisha ngajoka maziro holiho wala wako usaidia haku maisha ya hatu hunu ya haina usiku waongwa uharuma tabu yudi manana boka umhima umhima wa hatu so ntipia sha yeva mana wa hatu abahanu eva mana wa hatu abaha de sirkali eva mana hatu abaha de sirkali hauka sirkali ishahi wadilisha wakomori wenji watoka ujaharwe fatra inu ngwalindao ye sirkali ipange wo mjo wa wakomori wajao harme fatra inu rijetsangani hane nao wazima hamashuhuli hahazi habundo hanrogo zinji zilitsanganyao baina hatu lasina wakomori wabaraka wa hatu walirwali yao wajao aba garjuando ya kwa serikali ndio na jukumu mkuu harmali suala la handani la urwawa yetaka yambanje ukazabo mimoji wairwawo bonze ije itipuze ikae harmati hatu yu wamhima warwalwa serikali kana utautawa serikali kana utautawa haleluya mbeka umhima wowote wa umhima wowowa hae hakaya serikali ikadufanya biashara we sha serikali do organize biashara ijoi panshi serikali do mini mabahazazi serikali do pango mabahazazi ili wajue namna ya ujibalia ili watike tabu ya mbahindu ya ukazabo mimoju yudo hazinku ya serikali sisi ngatana bahiyo kaya uziro wa maisha waremaye dunia serikali ngeladimu ijionese hakaze element ilonizo abaha ya husuze produit carne ya husu yetaka ya baridi bimana de mabawa ni zekwisi ne nyama nili izo pia wakomori wazihutaji yao abaha sha esto kurilonio abaha ijo kauribali ya harme mezimili umwezi wa juillet no mwezi wa août ikawa consommation de joka enjeza badala ya ukasi urumia conteneur ya mabawa harma usiku kajoka ulahimuri rumia conteneur wa nusu ya mabawa haina usiku haumbili haina usiku holiho no mjo winji wako wakomori wangu hao bonze huja harma emezi mili mitukufu yabo sisi garuzi sawe serikali hauka etwamaya umakinifu ulona imaranya abaha dabaka imaishangwa joka ya panda ya heya lakini heni wanzangu washionao wakomori ngwajuao hakuwa lobo nzingu ambia wado hunukeza ngozi badilia
walohunu wao owinji wa hao wa mashababi wanazioni ngwaona wa ulimengu ezajiri harma ulimengu sonsi pia ngarjua ezajiri harma ulimengu haukanga bwandu walohunu wanzo ikebanu ele bayani maisha ya panda yanu ya panda hata sababu azali izo nizo sisi wahanjumeri hara yao maisha yanu ya panda harma zenzizo nti pia bahata inti hatu ngio kairi rana ntizi nji zilo na mapesa sisi ngatabi au kweli maisha ina mnapanda parce que mishahara ya hatu ya howe nji wafanya uhazi banu mishahara yo mirungufu yode shatsongeza ritanaba hiyo au zero wa maisha uliwe mao shakabati mahalani harme dunia maisha yatu panda etafauti ya hatu da sina zenzi maisha ya panda uka wowo ngwa una shahao ngwa una utajiri ngwa una na mishahara minene ngwa shidao wakingia sisi ensi hatu si maskini ikawa hate mshahara wahe ufano hazi katuli wahe namna ya kawaida ya ujua ya gombane ni maisha ya haina usiku izo mengoni mwe mihima yo mengoni mwe miziro ya kalatiza wa umma wa Komoro ikao karna uja uhiba hasana uka esirkalika ijafanya hazi hatara wasulibanu lelo dunia wazingamanyiha dunia yazingamanyiha kamili sha alhamdulillah ngarwo nao heni hindu mwanadamu Mkomori ashibutajao bushiono shangisho ali heni hindu mwanadamu Mkomori ashibutajao gushihundo shangisho ali ezo manayu yando ezo manayu ya serikali ezo manayu yando ezo manayu ya serikali au ka serikali ndo mwinyi uadilisha zendazi na mashawiri ngakalansi zao ya serikali izo sisi rambao hokaya yestoku ya shahula riloniyo abaha harmenti ya hatu rijuao haka ngami haki ni zambi haka ngami kairi rahane waziri Mkomori ngami zambongo ngami kairi rahane waziri Mkomori en matière d'information haka elera ndongwawe inungamjuesh eshilio harmenti ya hatu heni hirushilio harmenti ya hatu kamshijuo ye kantite ya hasho ranzi upande wa sukari, ranzi upande wa ngano, ranzi upande wa mafura, ranzi upande wa nsohole basmati, ranzi upande wa nsohole ya ordinaire, ranzi mabawa, ranzi kwisi, ranzi nyama, ranzi heni mbahiru ngamikairi rahane waziri Mkomori, ngamikairi rahane president de la republique, ngamjuezi jirio rahane president de la republique, vanu nzabao vanu ndongwa vanu ngamju heni hindu lonisho nisho parce que ngamji intéressé ni sahenjuwe shorlonisho ni shortonisho yabonga mjuo wakati ye Komori watoka utabiha ngamjuwe heni ndongonga mjuo parce que ngalifanya uhazi ritaheri juwe ezijirio izo rambao kaya ye serikali ngwajipangao namnaje après ya mwezi wa utu serikali ngwajipangao namnaje après ya mwezi wa utu izonga muziso Ahmed Bazi na mzabudu wa Muhammad Shafi ngamauziso masuala la yanu serikali ngejipangao namnaje bandia ya mwezi wa utu bimana Septembre, Octobre, Novembre, Décembre serikali ngejipangao namnaje ngari demande na waziri wao waili waliunishie ye plan B ya hao engwa toko ubalia wa Komori ranzi Septembre, Octobre, Novembre, Décembre meziyo yomine ngamanzuwanike watowe maelezo akaba nsambazinji za hema hamili raiba usobanu namna serikali walazimu wajibalie nizori walindao halafu lesala langu lelo ngamjovanu ni wauzisema waziri wao owaili waziri wa hemali ni waziri wa yankiba a partir ye bandi ya omwezi hakemezi milinu juillet août
kabati mushkila mushkila ulonu uharibanu mushkila wa mishia yankuhu neze shughuli za hatu zo urumishiha mishia yankuhu ze dine za hatu neze dejene za hatu ne milazo mwana ya hatu zo serikali kana ujuhamba ukaya banu zo sihindi serikali kana ujua Ahmed Bazi lelo kana ujua bakaye mingi na mishia yankuhu bonono neze kwisi zankuhu bonono mingi we hindi we waziri wa yankiba we waziri wa biashara ngelahimu ujue yemitsamyo ya hatu liko urumi yako isi yemila zomwana ya hatu liko urumi yako isi eze kwisingi zonda hu izo njuao ze kwisi ngazi floteo ngizo barini ngazidoka banuma dutu ngazidoka banuma de juillet. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ja estokurlo niyo ngasina stock baishe ya madawa na produit carne na nyama ngasina stock baishe wa Komori walio Marseille pia na Paris na Maroc na Senegal na Bushimi na Egypti waroho hawaja harma omwezi unu ngwajo uhunda ileo kabati problem ya ileo harme mezini yomili yenso hole ya hemaranya yeri ordinaire ya hema jeleo ya hatu ya hemiji hatu yeri ordinaire ya hezene za hatu harme fatra yuni ya heze shughuli za hatu engionda ilavimo Ahmed Bazi ya rongo ya releze ya eleze maranyia ngwanzo wajue namna wizara ya yankiba ijipangao kabati matsataliano bana matsataliano ya utsatsaze za serikali ikaunga zihusue maranyia ngelavima maranyia wajue akaga amjue conteneur zilo harma zemeli zifloteo bimana zilo barini zijao eziro wahimbi ngazijao hakalambiwa banu no unyonyaji warumiliwa ezo manamu wa Hotel Florida bwana Hussein Manswabu unyonyaji yarumiliwa wo ya dhulmiwa ni Exim Bank ne patro wa hele shirika la makazi unyonyaji Hussein Manswabu yarumiliwa wo rirongo zwa banu alwatani rirongo abantu gasina mizingiraro banu yamba hindi yemeli ya Maria Mzemai ya makasi huswesima ya ibahizao umani ensesama ngejogwa sulibano harima muda mshashi ngejogwa sulibano iyonga sina mezimiraru bo serikali ye dhulma nkuu bo serikali maifanyilia Hussein Manswabu mwana mzuani tajiri miongoni mwa matajiri wa enzi ya hatu tajiri miongoni mwa matajiri wa himilia azali Hussein Manswabu ngulo wane mbeya Hussein Manswabu dimu wao haukaye mzima miongoni mwa matajiri wa himilia azali ranzi 2016 hata na lelo sha mbeya haijange muwao serikali ihimilia unyonyaji wa mwana Komori hadhulumiwa mali chonchache mwijuwao ni makasi hamvulumu daina Exim Bank zemaliza Hussein Manswabu atana lelo kasina mizimiraru banu makasi harongowa harme alwatu anihamba yesima isai ngebahizi wao hajanema foto hairei alwatu haire la gazeti yakanga muone besi matsayo ngebahizi wao harme pori ya umani ensesama e batonge to wasule mtsamu hata na lelo ibatu hiyo kaitu existe
e bato ngamzambondo bo serikali ngamzambondo bo mze serikali ngamzambondo ke e bato hiyo ke itu existe bato ya Mariama mze madi raizao sima umani kaisi hobarini zenongozi lo hobarini hiyo ngalizijuao sisi shabakati internet ngarjuao zenongozi lo hobarini hiyo zemelizi lo hobarini hiyo zijao komori ngalizijuao zifloteo hobarini hiyo zijao komori en direction de Moroni en direction de Mtsambu ngalizijuao umji dunia irende hamji mzima bomze serikali karina ujo uhadalwa kuna ujo urihadaya ndauni serikali ya hapo kuna ujo uni hadaya unambio kangabo meli ya Mariama mze madilo dunia irende hamji mzima msida ula wakati wa hale ula ndo jangu ndabu ngiabo jau hatandi jau hatandi eka serikali nge himili yao mwana mzima mkomori ya dhulumiwa idase wakati kawe mwana mkomori ya dhulumuye mwana mzima uo ngumiyoni bo serikali wanu Mariama mzimadi ngumiyoni makasi ngumiyoni bo serikali mana hindi ni mtsomu mliba na mumlibe serikali na mumlibe Mariama mzimadi ili Mariama mzimadi ya jauliba useni Mansuabu hauka nyinyi serikali ndo makubali uka Mariama mzimadi ngumiyoni ezi nrabongizo ndahu bomse serikali ezi nrabongizo ndahu biyabo nzambao badi banu mchudo hamba uka ngami intouchable banu intouchable unusinsi mfundo nizo ukaramdo kwa ushidani wanenua komora uni wanena serikali zinde kweli nzijuao lo muhimu lizambe wewe mze serikali wamba uka na muhime ni watangazaji mwambe bahami ze kweli zili zoli zorambao chasikali tutoro ya serikali ngarambao ze kweli za lavimu zifanyishie ya dhulumiwa useni Mansuabu kana uja udhulumiwa muhime nyinyi serikali mkema complice muhime nyinyi serikali mkema complice wa he dhulma yafanyiliwa useni Mansuabu hapo ndo bahanu lio na singarambao kaya ngarombao Mwenyezi Mungu mtukufu serikali nielewe le suala la he maisha ya hemezimili inu raikabili mezimili inu raikabili juillet août ngatoka ya mjipanga shangaburaha za matsujipanga mjipanga shangaburaha matsujipanga ikawa ngaranzo mjipange kwezi bwana waziri Ahmed Bazi ndo wakati mabani hapo maekonomist wa nchi ndo wakati Rais Azali ya taha ya hulauze ne mabani hapo machapa kalamu masoma mwonesi wa ujizi wanu hadi wakati ya madao ngalidao mke wadhi mjibu ya masuala ya huwa kumuri hafaida ya noti watuli muhimilieni wakakarna ujoka bingoni karna ujoka hule nani likemadi wa hanu wena msabudu karna ujoka madi wa hanu lazima muhimilieni harmaze njema adi karna ujoka mabula mwanzi hizo nyinyi mwanzao rizikubali yekakaziti na faida hosoni mwa wananchi ngarjo umuhimiliani hojuma ezilo na faida hosoni mwa wananchi umsabudu wa machafi wa Ahmed tosa nasalam hoju yahan ala barakatillah.